production presenting Roman Father. Gila yome bonameto adoma chadipi obiazi obiani nido. Roman Father, Mo Mary, Adoma Shauma, Adoma Shauma. Roman Father, the lion. I want my son. Aye. Slow. Oh, Munipa, what me is hard you? I wouldn't want him. Wouldn't want him. Oh, dear, some papa, dear, some pedia grow. Wouldn't want him, maybe no you. Me no one you me. I don't know one and him. Me no. Wouldn't me? Hey! Say what? Why am you one? What's my who am why am one? What's me a cock on him? What's your dear? See when you are dear. What's me and him? None of some mammy will go and massy. Oh, dear. So what's me and him? A dear name, mother. Who know who she? What's her name, mother? Some man, who I will say you would day. Yeah, we the answer there. When you some man that one you must catch him. Oh, father. Father! And no Mary as soon being come. Father, what do you not assume? Father, to was a dear me, you me what kidding me? The bit to was a casa to what? What was somebody? Oh, and no Mary. What's here? Can you say which the what? What did you to come out of Jesus Christ? A year beside the engine, am I? Me dawasi. So I'm baby at me in Senegiri. And you go seeing in a paper. I am a topa. I am a matopa. About a minimum hoshi. Debbie, as someone can train. A down was what's it? Father, I did not couldn't yasun. Wait, what calling you a bra, father? And you make me minimum free. Oh, Debbie, I don't know. Me, hey, me ba. Abawa, when you Bosumi saying, Busumi, you know. Now, when you couldn't any man, I want any. Oh, me patcho room, me bodia. There be me patcho. Hey, and for no can be that. When me bound for no can be about me person me be say. And not to do a saying, I don't come. Me family home Canada. Now what you saying? Problem let us so me problem now with him. And I saw and sorry. That's what's one will be man. Manuma drone, but I'm sorry. Asole. It will be me ba asema more can be pamcho. Makoye nyame anam sini Mr. Mo. Woni ni ahiamu. Father, me ni di ahiamu da kokra dawo. Abawa. Ade. Asemi de me ntiase. Okay, woni muntwa so. Bla. Father, wanyemu abra minimum hwe o. Na me hu. Father, me mlebi. Debi. Father, bla ikinyina we. Father, would you me see me wo hono de adro bi ba asem no. Ache kwa na maso. Wa be catch him so anu no dura ma wan. Maso kwa na de man sem no. Me sati nu maduampa, me rane kama. Afina ohu se bia mama bi ewo wo mu. Ayi fi me mu. Minti minka bi nhye me wo ha wa ba se wonyem anopai. Debi o. Ase mo de mo ya ma sebi. Father makwakoye me kire se. Unu nu maduro no unu ni nhia da. Me ni nhia say yes, yes, be a ye bones and one. I said, there be and then be a minute. And solid. I didn't solid. Oh, yes, a solid. I said, when you saw more say, Debbie. A solid time baby in your father, for the summer, ye bema, Nimpesa. Ye bompire says, I need money being seen my man. Men so dear, so much. Be a mekaze be a family. Miss Abrantie. Assembly, a young one. Na many fathers aka betenas na ye de akwadwendwem na ye de yi ato yi sanse wona obey na da sori na so akofa nyinsan na wo se nyewa na oba na sese eyewa Debi father wa hwe de besi o Debi nyabotere me enkotwe sikan na wakonya ba na ba woti awade asitimi ko ba dwaman etimi kwanyam ye behu ba bi efiri me se nipa ni na da chewo ye behu ba bi efiri ye behu ba bi efiri father dem da se why menim ko na mefa so enkofie o de wo adamfo bi kura akokosra no se de ebufu aba no wa nkoto nsa o de yenko Debi utina ha ma me so ade ni sisia Debi o de yenya me kwan obi ni nada so obi ni nada ye behunu ba bi efiri ne ehunu nipa koro se obi tina wale ase obi na ne da nyem ye no ye behu
e man fifire nto sa nkasa bebre ko fo be hu se me hu ni ho de ene nso ahwa ebeto na se na ni wo fo stadium frama na ye no ahwa nso ni beto na no anko asore da o ahwa ji ma wa nya ayo mawie adai no ma mi ma sha ma mawie adai no mawie ya adai mawie ya bawo adai ye na tra ma da bi nyati asiasa me pacho na dia na asi obana nyem obana kokofa afuro obana kofa afuro ma na wi na nyema nya no we dia daddy enye me na ye wan enye me o ma obana kofa afuro ba enye me o o se me kasa hwe ma anim enye me wa fam pra ma kora da bi na me da fam pra ma ma me dey ye da no wa kira se ni mu kiro me dey se me dey bi a me na ni duru mani mo ba chi ma kire me dey eja me dey e pa chu e bi enti na enya wo ba ma no wa yo ba ho ade woni nete da sole enti nyem no onyem no eye hwan se o se de bia me de ni complain ba ha wo o ke bibia wonye dey wontie ni omumi wo fa me nya hwe asfa mi busa no nyima no me che se forget about complain now dey ba da bia mo de ba ba we na wo dey ba no e different matter yes se wonje na wo yere me yere woni ne na me ne na me ne na no kwa wo me se me hu ni ho me tira ha mi fa kata ke ka fa mo de mo yere no mo ma pacho ma wunim se me hu ni ho ma sem de nyam no na da me che se wunim se wunim me ba hu ni wa se de me hu sole me ba ma sole me wolo ba ne mfa se be ye 2 months ni mo ana ete koye ande a che kura timati me nsem wa sie me obana nim na father hanso nim father Paul nim father Paul so nim sa sem we yes father Paul na me yesu nim o yiri nim na begin no se ye ntwe me mfa nto ani mansa na ka me nyenye nuro na ka me ho nya dai entome ma ko eche no teye ma afimfi mu na ma hu kwanyako na obi a me hu ni ho na watimi akofa dan ma foforo ne na nyem me ka oba no so deny se me na woni menyem abra woni nsam to me hu sole so oba woni me nim mutu enti woni hwan ma me so me pese mu busa ne ma me say woni hwan na nyem bacho point of collection o pese obusa ne ma o ai ko pe me say me sa ne me nim ho daddy me pacho me pese ya tie ne say me timi musa problem a wo kan me yisa wugina ha wo kan oba fia asem wo no oba pa wo atwe o ma me no na ko gina ha wase ma me we de ma nkomo me yiri be hura da mu han ko nte wo kura nya dai enkyere me na onim kura da me say awale boni aguma ni mase me pacho onim da ye twi wo sia kuntimi ni pacho onim kura da o hene eti se me nima enne adura bu me na na sese mpene adura wo kyera me pa no me wale me yiri secret e wo wi ase pa ba ko me ka kyera wo edi entina me ba wo edi entina man kan kyera me afu do akima me zibisi ahwo ni so mo opportunity ma be din nsabo ni fa so edi entia me busa wo edi entina asem se mu di sie me mi ra de entia me di sie oni se me se wa no otoro nti wo ba kan makoro mo bia te se ma ase ebe ma agu nti fara ponche fada po de so eso fo pa jo wo wonte me mate Roman sisters no ebi nim da bi mo mimi nim enti obi anti asem ne bi ma na me wale wo no me de wasa akọ tena bontere pen me hu ofoforo na odwonso asem me ka kisa obi ada mi nse na me ka ne ai mi ya na me ma waduro ene ko ya me de me ne ma ade ati na ade tena na odwonso ma ade na odwonso woni na nkade na fese be ma oba wo ne ukunu tie asem se na wodi sie mi enti se akora ne nyem onyem no ha no ne nyem enti efra ma hu matuma ade enti awo me ho abotre no esa wa yale pen eti wonim sedi awade mu ni yade tie o busa ne se why no ne nyem ma woni onu ho na nyem se woni ho na nyem because we are aware say be ma yin huni ho what dia dance here na je se ko me dia dance me ko so me dia ma so ne ma hu me se ah dia na wu ni se ya se mi me ba na oni akora yitia okay me pie se ya mete ho na ne nyem me ya na mo dane nkomo no okay ana akora ne ka tira ne se se ma wo kura wonim what is ma na se me kura ka me kenya papa kwa na kasa wo kura wonim eti ma wo ka se ho na one ne nyem oji oba dia obetimi aye stew anu amu aka ho wojata buom ene na di hwenyawo utimi ji oba dia na ho so me se power no so who say teaspoon esa ma na ma jonso o so na pa o ba kasa po yi afa o na down ma kan kire obi ada aye yon kan kire obi ada so kan kire ma ase me di mani na hwawo na we ya jonso krobo ma wo na ese wo no na eka
me patch ye benede mam sno ye benede me befi na ma wotimi aka akira wo na me kura po menim me ye benede ma me sobo obe sobo so so fada pro me ni ko ji ko fata pro ho enti ye benede ma me Dabio na wo na ye kura mfie seni so bia me ne na untimi ne na me ne na bibisi a mo mama ne me ne bama mo de asema siesa ekwa ba ye na ne da hoyo hwe ni ngwase akofa ba e bia wo ka kire me a sabi mpanyi so to ya de a wunya anu aduro e bia ne nka wo bema de wo ka kire na wo bo anu ene wona ne sagu ni em se de wo bo na snantem no wona ji na no tete aduro bi de breme a nyame kwa aka aka me kokobu yi busa ne se me bom hu modern se ne bema be sori me AGYAKOO mujina o me pe na asem papa wode me ba na wo me pe ene o so me ba na eso wonyem enyu onu ane ade enti wa na so won kofa be ma na me da ka chen so kofa be ma KWAKU ma bitimi nkasa asa me nkyere me ba da so kofa be ma se de me se so onu wane pacho oba na de onu wadi nkomo so onu wane nyi wo da me no bedi nkomo wa bodam papa anya ma mbufu so onu wane nyi wa ka kire me na wo de me hu de me koye won ka bibia won ka hwenkyere da bi won ka nkyere me o de daddy me ko ona o de besi bia ma de obeka no kro na ayeden a kire why at ma o de me ko why me so o de ma ne chem nipa kro why me so why yeah hey edi o enti so ntimi ne na an po de me ne ndada sa ujina we an de ene de ande ene o so hu ade ade o de bi ba se me ma two finger ayako aku ba adam de ko mo de mo am huni wone nkwase akeka ko KWAKU me ba na Ewurade Yesu Ibeyewu two finger imura de mo enu mere asumdwe nka mu nyina mani abre ne ebetena ha ne yasem ti eye fada dabo fada ima fada mu nyina mu nyima baawa ne kunu hu nsensem ene kure fada baby a yaka akusie na anopen na me ba fi ase me ba besra wo se de wo hotie mi beduru ha dede ntokwa esisuo no ese wani ense ka kire mi kotie mu a be ma pese o kire se ne yire ni na ne yire ne nyim so onyim no a enye ono anam se so o yire nyim dia ke ye kura eti ye de nyame ase yesu ogwe no mere so saa so one ne doba Yesu Kristo nkasa na ba ko mpem po a won fantu yefunu mu na se ne wakwa konyinsen a ede ne ntokwa bi o se enye wono mmom na ni oba yada ama na nyinsen na se na juma na sembe ni asem we die oba wa wale ne kunu na okunu so nim sama yiri ni na mo da kete kroso na se oba no anyinsen a o se enye wa empo kura wadi ka ba ba yi masutire se enuro a won nuoma wono na se ene ne bia esani ntiri ama aye na djuma se de se be ma nso kire se nduro de wanoma se wode ne ho ka ne yire se oba na okunu se me ne wada no ebi nsi da asem we de me de fahin mi busam de obi e ka no obi e ka ti na me ne mo ba ya ye se adidie mu wode adanse mu nyina mu ntie bi ne ye mu se be ma ne se mu se oba se so ansem o mo kana di obi agina na ogina na se o ma se o ma de se be ma na anyi mo ba na oba na ni nikura ni eni nti na ma mefrɛ mo nti be ma twen ansa oba wo na wonyinsen nyinsen ya wafai eye wo ni hukum ana se enye wo ni hukum kana kure wo fada mi nyine no melie ni mu twantro da mi jemi sumudi mi twantro da mi fa mi kurachi o empo meme pa for meme wa hey na ko continue apart from omo ko woni o de ko mi ni be me bia aji mi kunu na afedi be ko ka ko sise mi dia se saaju kun sese mi pa ko sise mi sole mei twawe ne so kan kunu dia wo se apart from mi kunu woni wo bia mi ni wo bia oni wa na nyam mi ni mi
ku o yes Father Dabo minimi o yes o yes ade ne sa o continue ka de o kan ya wa ga me safuro me nsem se be po yi mama mo de me nyim nipa no me no order se ko police station na se ko kotoko hifia meji me be ma che ahififo nya so mo hwe se me ma so ya nsem kese be e bi me no order ada o me no order da owura Father, Father, we say 2 years. Me na da na. Hey, wo de me na da. Yes, me na mo say me hu ni ho. O fa wo kan no. Me fa me ho kan no. Oda me wia no. Wo ya hwan? Me so oda me wia. Wo bi a wo microphone ana. Aha. Microphone. Wo bi a na duna da me be ma so da. Wo bi da. Dabi ene ne sa di pa ni fiabo. Father Paul. Asem na da wo sa na ya asem kese. Se be ma ni okunute. Oye. Be ma ene oyelete. Na nyin samba. Na be ma sen. Anyamia. Me so asem ni minimu. Minim. Emu nsem. Father Dabo dia ba se si e. Na ye kan ni ena fo anu. Na uni na fo afu. Eye me ku. Mimi se sawa enye uku. Na sawa nkani pana one wo fa afuro na. Me megu wani ma. What? Father Dabo. Oba iti wo. Oni be me neda. Enye mi father. Father. No mi anu nyina ni mu se. Be ma ihu ni ho. Me hu ni ho. Father Paul. Debi. Bibia no na fo mu a adina agwie ke. Father Paul me pacho. Ye nyina ye Christopher. Na woni mu de one ne yim. Minim do one ne yim. But the American say enyu oni okunu ne yim. Me so no wana. Wo ye refi. Se wa we. Wo ye refi. Emle kakra wa mama hu se. Owo de wo ye. Enyu oni ne kunu. Se wa. Ni kasam. Obetu oni wo kuna. Oba oni ni kunu da. Omo ne sotoro. Oh, to da bia. E bia na akoye odobo tie. Me anju akoma na onche. Dia wo ye no. Who was experience? Tie dia wo ye no. Who your father? Who biri ku. And then who say? Father Dabo to bo sane. Father Paul na kasa no. And then who say? Na to ase. Any oba. Ebunu o mo asa. Council do say na my awade do say na. Father ne ni hu yi. Enye dia mo ye bi da na me ma ye bi. Father eni hu yi. Father. Me say, me ne me gede. Endada. Ba wo fi say. Me say 2 years kura ni. Explain. Me ne ndada yenti kromia. Awo bia wo ene no de no hu gina so. Na so ne ma mienu nya ne ma. Efi mi ni. Me ne ndada ka. Me ba no kan. Me say se wo ni wan na him. Ye tie ni say. Oni wan na him. Na wo kan oba hu ni say be ma no yikunu. Me ho. Ye ira ye nim. Na wo jotu so ni ni kuna nyum wo patches. Na me bi say aye wo mu sheda mu a mo ya wura na me se me hu ni ho. Ni hu ni ho. Ampa wo tie mi say ni. Ni nim say ni na ade no ba KWAKU wo dansi ni wo. Hwa se wa se ye hu. Se wa fa akunachi. Eno wanyama. Enye. Kromwa ye betu wase. Enye. Leba mo biat enye se mpale. E masa akra. But se eye meli die ni bidia eno ho so. Ana nkonkron e dia ba betu ye mu dia enye na ho so. Na se nipa nkonkron dia ene e da fa. Ye nkonko ye mpaibo. Ni ensire enomeri. Ni ensire ne say eye second one bi na ebe ya na ene wiye bre ya ya le to say ene eba de say ya na ni ensire ema okunu ni be na akoma nto yem ye tense minwa me ye nhwehwem why baby anyinsa na asefiri bia me ye nhwehwem me yodifo kese sister abana na enem wo ha ohun dan sister abana dan sister abana nim dia koso last me ba na meto me ba sister abana o kache beto na o kache so be me bia ba no o si da bia no wo mu sole ano pa oni ne ntokwa oni ne na sister abana di o wo come ne masemi na wa abonti ha nti abana nimu na mu sister abana nimu ti abana nimu asemu a ntokwa na enka njiro bia so ho adanse na danfo kula nim wa bone na mfo nyama ne ye me tini aka se mo me enko na emumu no
eno mary asumdie nka mo ewo mprempre fie a motimu na emom ye behwehwem ne se oba ne boa a ye begina ne atwa hwen ye be se akoba se be ma so boa